پسنی کسانی نولربر ساحل گلاب کوش یازر روچ گستک بلے آئی کشندانگتا دزگیر کرنگ نبی تک آئی کشندہانی دزگیر نکن کے خلاف اسکولانی نولربرہ ہائر سیکنڈری اسکول پسنی اچر روان کشتا زرشانی کنو کا ساحل گلاب کشندہانی دزگیری لوٹ کتا بلوچستان جیڑا صلاح زورہ کی شگیوار نبی مارا سیاسی کی شگیواری شہاس کنگ لوٹی بی ایل اے اگا پاکستانی جانی تاوان دانگوڑا اشیاء ای قیمت ادا کنگ کپی دیم پانے وزیر خواجہ آصف گشتہ مزن وزیر شہباز شریف سروکیہ ملک دیم روی راہ گامزنے خواجہ آصف لندن پیسرگی مزن وزیر نواز شریف اگو گندونند پد میڈیا چا گپ کنان گشتہ کے 4 ارب ڈالر چگے ڈالر علی پرویز ملک گشتہ بلوچستان تا آس لگے تک چیما صوبے بن پکنے ما بلوچستان محرومیہ چا دیر کرنے لوٹی وزیر وتی بیان گپ کنان گشتہ حکومت گواجہ نے رخ بلوچستان نیم کا کتا حکومت یک مشکل فیصلہ زور تک سر وزیر بلوچستان و خالد مکسی بنجائی فیصلہ ساڑھے تک اے گوشتک بلوچستان محلو کے لوٹ بیتا مارا ہون ریچی اچھا رکھینک بھی دشمن بلوچستان اپروچ دے کے کوشش کر گیا بشارہ ہوار ضلع کی جیڑا بے گواہی مردم بارڈر ٹریڈ بندش زرشانی نعمت دگانی بندش تلار چیک پوسٹ دزی ڈنگی وانگزانگی ایمنی ہوار یہ دیگا جیڑانی گشگیواری بابتا کیچ بار ایسوسی ایشن نیمگا گول میز کانفرنس پر جمدارک بیتا تیسری مزن وزیر شاہد خاقان عباسی گشتہ بلوچستان ورنانی گپ گوش دارک نبغن جاور حال بدل بیت نکنا محرومیت احساس حالات کنک بی بلوچ محلوق لوٹی مسنگ پرسن جیڑا حالات بی آئین تہا گشک بیتا کہ مادنی گواجنانی کنٹرولی بنجا اشا قبضہ کت نکا اے ممکن نہیں کہ بنجا وتی پالیسی جوڑ کنانا مادن درگی جگہ جوہد بکا کوئٹہ ڈپٹی کمشنر لیفٹیننٹ ریٹائر سعد بن اسد گشتہ ایس بی کے اتہا استادانی انگی تعیناتی اچا کوئٹہ اسکولا استاد کمی جیڑا گشگیوار بھی نوکی استاد شرح خواندگی گیشی تعلیمی معیار گہتر جوڑ کنگا حاصل کرد ادا کا ایک گپ آئی ایس پی کے تا کامیابیوں کے مردین و زالبود استادانی تعیناتی آرڈر دیے گے مراکش اچا تران کنانا گشتک آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر گشتہ کے شہدۂ شرف ہمک پاکستانی واسطہ مقدس آئی ایس پی آر ردا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جی ایچ کیو تقسیم اعزازات مراکشہ شرکت کتا موہا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر گشتہ کے شہدہ و غازی میں فخراں شہدۂ قربانی مادر وطن واسطہ بے نظیر و ناقابل فراموشاں بلوچستانی گورنر جعفر خان مندوکیلا روس شاہ سینٹ پیٹرز برگ بزنس کمیونٹی گوتران کنانا گشتہ کہ بعض بلوچستان واضح یونیورسٹی نودربرہ اسکالرشپ دیگ اور روسا دین دیگ بھی پاکستان و روس نیامہ سیادی محکمہ روس و پاکستان مزن کچا دوی ملکہ نیامہ سیادی گیش محکم کنے سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی گشتہ بی این پی مینگل نندا خلاص کنگا حکومت کوشش ہوارے چشکے فیصلہ سردار اختر مینگل اوت کتا ہما کے وش آئندے آئے گشتک آمد کسی معاملات سرا نندا کے وسیلے وتی فیصلہ منوائنگ نامناسب احتجاج کنگ آئینی حق کی بلے دگ بند کنگ و پروش کنگے اجازت دات نکنے قومی اسمبلی باس ملک شاہ گورگی جب مکران میڈیکل 5 کروڑ کمکی پیکج دیے گئے جارج تک مکران میڈیکل پرنسپل ڈاکٹر افضل خالق کے سروکیہ ڈل ملک شاہ گورگی جگو گندنن کو تک کالج جیڑان بابتا بریفنگ داتا ریلوے حکام بلوچستان چایو کی اوراو کی ٹرین سیکیورٹی ترنت کنگے فرمان شنگ کو تک سیکیورٹی خدشات پیش نظر ٹرین اور ریلوے اسٹیشن سرا
پولیس و ایدگاہ قانون نافذ کنو کی ادارے موجودگی گیش کنک بیتگ ریلوے بنشو نردا مسافرانی تلاشی سامان جانچ و اسٹیشن سرا نگرانی عمل گیش مؤثر جوڑ کنک بیتگ مزن وزیر شہباز شریف ایران ناشرکاری نشانک جوڑ بیو کی اشت پاکستانیانی ویلے سرا بشن درشان کتک اگشتک کہ ایرانی حکومت چا ملزمان زد دستگیری اور سزائے لوٹ کتا سر وزیر سندھ مراد علی شاہ گشتہ دا وحدے کینال منصوبہ بند کنگے جار جنگ نبی ما سکون ننندے سر وزیر سندھ مراد علی شاہ میڈیا چتران کنان گشتک پنجاب ٹی پی لنک پچ کتا ما پیسرا ہمیشہ سرا اراد گپتک ایوادا آپے 50% کمی دیم پانی مراد علی شاہ گشتہ ٹی پی لنک پچ کنگ نلوٹی پنجاب تی کیسا و خراب کن گئے سپر ہائی وے کاٹھور M3 نزدیک کا ٹرولر را گزی لپاشتک ڈرائیور تتکگ فرار بتا تفصیلات ردا کراچی سپر ہائی وے کاٹھور M3 نزدیک ٹرولر ٹکر اچا را گزی ویران بتگ دیس کی حکام ردا ویران بتگی مردم پجار 20 سالی نردیش کمار نامہ چبتا چشکے لاش عباسی شہید اسپتالہ سرکنک بتگ گنجائش انکاری وزیر عطا اللہ تارڑ گشتہ کے آرمی چیف معیشت بحالیہ حکومت ہم کو پگے مسلم لیگ نون یوتھ ونگ دیوان چتران کنانا گنجائی وزیر عطا تارڑ کے حکومت او PTI سرا اراد گران گشتک مبستوشت مئی والیں و 9 مئی والا نہیں 9 مئی عرش کنوک کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید مجسمہ کم شرفی کتا چشکے بھارتی بریگیڈیئر ہم کیپٹن شیر خان بہادری ساڑھ تک ورلڈ بینک پاکستان ٹیکس نظام باز غیر منصفانہ و بے ہدا قرار دیانا زور داتا کہ جائیداد مؤثر وڑا ٹیکس نیٹا آرک بی اشیے درست اندراج اور ٹیکس جرک بی ورلڈ بینک کے ردا پگار زورو کی طبقہ سرودی بتگی بالیوں کا آ صورت کم بیت کا جب ٹیکس نیٹا وسط دیگ بھی درائے آمدن اشیتا حوار کنک بے باں FBR آیو کی مالی سال گنجائی بجٹ حوالے تجویز پیش کو تک رو کی مالی سال بجٹ FBR جائیداد باہکن کے سرا ٹیکس فائلر واسطہ 3% و غیر فائلر واسطہ 5% گنجائی ایکسائز ڈیوٹی 8 کتا بنشو نردا FBR 8 ٹیکس خلاص کنگے فیصلہ کتائی درگتا مزن وزیر ٹاسک فورس IMF ڈل لگو گپتران کتا محکمہ موسمیات ردا بلوچستان گیشتری دمگا موسم گرم و خشک بھی صوبائی دارالحکومت کوئٹہ گیش اچگیش درجہ حرارت C5 او کلاتا 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوتا مزن وزیر شہباز شریف اچا برطانیہ پارلیمانی انڈر سیکریٹری برائے مذاہب کمیونٹیز و آباد کاری لارڈ واجد خان گندنین کو تک مزن وزیرہ لارڈ واجد خان پاکستان خیر مقدم کتا اوورسیز پاکستانی کنونشن شرکت سرا آئیے منت گپتک آئیے برطانیہ جو ہم نے پاکستانی کمیونٹی کمک ساڑھ تک کنگ چارلز سومگو برطانوی مزن وزیر کیئر اسٹارمر واسطہ ہم نے ایک واحش درشان کتا تحقیقارانی گنجائی وزیر محسن نقوی گشتک دنیا ناشر کاری ہلا پاکستان کمک بکا تحقیقارانی وزیر محسن نقوی اگو برطانیہ وزیر گندنین دا پاکستان برطانیہ سیادیانی بابت گپتران بیتا گندنین دا سیکیورٹی کراس بارڈر جرمانی گرودار بابت گپتران بتک محسن نقوی گشتک برطانیہ اگو سیادی دیم روی دیے گے واحش بندے پاکستان سٹاک ایکسچینج مثبت رجحان رد بڑھ جاہیں مارکیٹا ڈالر نہادا کمی ریکارڈ ہوتا بیپاری ہفتے کے 4 روچہ ہم کمی ریکارڈ ہوتا بیپاری ہفتے کے 4 روچہ سٹاک ایکسچینج بیپار جوان ہوتا بیپار بندات 100 انڈیکس یکسد ابتا 2 ٹیک کی گیشی کنک بیتا چرشپت 100 انڈیکس 1,16,192 سطح سربتا
کراچی 24 کلا کے نیام موسم گرم جنبر ساچان دیے گئے گمانی محکمہ موسمیات ردار شہر قائد مروچی وقفہ چا تیز گوات حل لگے گمانے آیو کی 24 کلا کا گیشہ چگیش درجہ حرارت سی ششہ بگے سی 8 ڈگری سینٹی گریڈ دا شد کا